Tubazaniye amakuru y'ikipe y'Amavubi, ikipe y'u Rwanda Amavubi igiye kwitegura imikino ya gishuti, imikino itegura guhatanira tike y'igikombe cy'Afurika kizaba 2027. Umutoza w'Amavubi Steven Constantine akaba yahamagaye abakinnyi batandukanye, tukaba tubazaniye urutonde rw'abakinnyi yahamagaye kuri uno munsi. Amavubi rero uyu munsi akaba yahamagaye abakinnyi batandukanye mu bakinnyi bakinira ikipe y'igihugu Amavubi. Turahera rero ku banyezamu yahamagaye, turahera ku munyezamu Niyongira Patience ukinira ikipe ya Polisi, akaba yahamagawe ndetse akaba yakurikijeho nyezamu wa APRFC Adolphe akaba yamuhamagaye, nawe Hakizimana Adolphe nawe akaba yahamagawe mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Umukinnyi wa gatatu ari nawe usanzwe ubanza mu ikipe y'igihugu Amavubi bamwita Kwizera Olivier ukinira ikipe ya Rayon Sport, nawe akaba yahamagawe, akaba yongeye guhamagarwa mu ikipe y'igihugu Amavubi. Tugakurikizaho ba myugariro, akaba yahamagaye Mutsinzi Ange Jimmy, akaba nawe yahamagawe mu ikipe y'igihugu Amavubi. Mutsinzi Ange akaba akinira ekipe ya Zira FK. Mutsinzi Ange Jimmy nawe akaba yongeye kugirirwa icyizere n'umutoza Constantine. Bakurikizaho rero umukinnyi ukinira APRFC wo mu Rwanda akaba yitwa Nigena Clement, nawe akaba ari umukinnyi mwiza cyane, umukinnyi ukina nka ba myugariro mu ikipe ya APR ndetse akaba yahamagawe no mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Tukakuzaniye n'umukinnyi bita Kavita Fanuel Mabaya, nawe rero akaba yahamagawe mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Kavita Fanuel Mabaya akaba akinira ikipe ya Bellingham Region, nawe akaba yongeye kugirirwa icyizere na Steven Constantine mu ikipe y'igihugu Amavubi. Akaba yahamagaye n'uwo bita Yunus Nshimiyimana Yunus, akaba ahamagawe ubwa kabiri mu ikipe y'igihugu Amavubi. Nanone akaba yagiriwe icyizere n'umutoza w'igihugu Constantine, nawe akaba yahamagawe mu ikipe y'igihugu. Turakurikizaho myugariro Gilbert awo bakunda kwita Kagege akaba yongeye guhamagarwa, akaba akina mu ikipe ya APR, akaba akinana n'uwo bita Yunus Nshimiyimana. Ndetse dukurikizeho na Emmanuel Mangwende. Ni umukinnyi ukina nka nimero 3 ukinira ikipe ya El Masor, akaba ari umukinnyi mwiza cyane, nawe akaba yahamagawe mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ndetse tureta dukurikizaho umukinnyi Niyomugabo Claude ukinira APRFC, nawe akaba yagiriwe icyizere, akaba ari na kapiteni y'ikipe ya APR, nawe akaba yongeye kugirirwa icyizere, akaba yahamagawe mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Niyomugabo Claude. Tukaba tugeze ku bakinnyi bakina hagati, turahera ku mukinnyi Noam Emeran ukinira Groningen FC. Emeran akaba ahamagawe bagambere mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Congratulations ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, akaba ari umukinnyi mwiza cyane ukina ku mugabane w'i Burayi ukina Groningen FC. Twakurikizaho umukinnyi Kwizera Georgia ukina muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika mu ikipe bita Rhode Island. Kwizera Georgia akaba ari umukinnyi mwiza, umukinnyi ukinira ikipe y'Amavubi kuva yayizamo n'ikipe yahinduye ibintu byinshi. Kwizera Georgia nawe akaba ari umukinnyi mwiza cyane. Dukomeje ku bakinnyi bakinamo hagati, tuba dukomeje ku mukinnyi bita Kuri Joan Marvin, nawe akaba yongeye guhamagarwa mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Dukomeje twihuta
bahise bakurikizaho ubita Mugisha Bonheur nawe akaba yongeye guhamagarwa mu ikipe y'igihugu Amavubi. Abo ni abakinnyi bakinamo hagati. Dukomeje ku bakinnyi bakinamo hagati, dukurikijeho kapiteni Bizimana Djihad nawe akaba yongeye kugaruka, akaba ari muzima cyane. Dukurikizeho Samuel Gueret nawe akaba ari umukinnyi wakunze gufasha ikipe y'igihugu Amavubi, nawe akaba yagarutse n'ikipe y'igihugu Amavubi. Dukomeze ku bakinnyi bakinamo hagati, Ruboneka Jean Bosco nawe akaba yagarutse mu bakinnyi bakina hagati, ukina muri APR FC. Ruboneka Jean Bosco. Mu bakinnyi bakinamo hagati, reka dusoreze ku musore bita Muhire Keve nawe akaba yagarutse mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ni umukinnyi waciye muri Rayon Sport agakomereza mu ikipe yo muri Libya, akaba ariho ubu ngubu akinira. Muhire Keve nawe akaba yagarutse mu ikipe y'igihugu Amavubi. Rero dusoza urutonde rw'abakinnyi bakina mu ikipe y'igihugu y'Amavubi, tugiye gusoreza ku bakinnyi bakina basatira izamu. Turahera kuri Nshuti Innocent. Mureke twakire Nshuti Innocent nawe akaba yagarutse mu ikipe y'igihugu Amavubi. Nshuti Innocent nawe turamwakiriye. Tukaba dukomeje ku mwana bita Uwineza René ukina muri Kiyovu Sport. Ni umwana uhamagawe bwa kabiri mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ni umwana rero wabiharaniye, akaba ageze mu ikipe y'igihugu Amavubi. Umwana mwiza cyane kandi ukina neza umupira kandi agakina asatira izamu. Uwineza René nawe turamwakiriye mu ikipe y'igihugu Amavubi. Tugakurikizaho Bigiramahire Abedi nawe akaba akina asatira izamu mu ikipe y'igihugu Amavubi. Bigiramahire Abedi nawe akaba yongeye kugira icyizere, aho aheruka gutsinda igitego cyiza cyane muri FIFA Series. Nawe rero akaba yongeye guhamagarwa kandi akaba ari muzima cyane. Dukomeze ku musore wacu Mikel Joy Lance nawe akaba yagarutse mu Mavubi ahamagawe n'umutoza Steven Constantine. Joy Lance rero nawe turamwakiriye. Dusoreze ku mukinnyi w'ikipe ya Marine Mbonyumutwa Taiba, akaba ari ubwa mbere ahamagawe n'ikipe y'igihugu Amavubi. Mbonyumwami Taiba akaba ari umukinnyi ukinira ikipe ya Marine, nawe akaba yaje mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Nawe akaba yazanywe kugerageza agaragaze ubushobozi bwe mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ikipe yacu akaba ariyo dusorejeho kuri uyu mukinnyi Mbonyumwami Taiba, ndetse ikaba itozwa na Steven Constantine ni umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi. Ese murabona hari abakinnyi bagiwe ikipe y'igihugu Amavubi, cyangwa se hari aho yaba yibeshye kuba yahamagara mu ikipe y'igihugu Amavubi? Duhurire muri comment mutubwire iby'ikipe yacu y'igihugu Amavubi. Ese izagera kure? Ese izatsinda Tanzania na Komori bafitanye umukino wa gicuti? Ese murabona ikipe yacu izajya mu marushanwa yo guhatanira igikombe cya Afurika 2027? Mureke twitege amaso, byose tubitegereze mu basore bacu b'ikipe yacu Amavubi ndetse n'umutoza wayo Steven Constantine. Murakoze kudukurikira kuri Veda Morning TV, mukomeze mudukurikire kandi turabakunda cyane.